L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba xtara blokk appartamenti f'Paċeville flimkien ma' Joe Gaffarena. Dan f'Ottubru tal-2008, 4 xhur biss wara li Joe Saliba temm il-kariga tiegħu bħala segretarju ġenerali tal-istess partit. Ir-rapporta dwar dan il-ġurnal Malta Today li żvela kif Saliba u Gaffarena xtraw flimkien blokk ta' appartamenti fi Triq Bol. Bini li kien jinkludi penthouse, 4 appartamenti u sotterran bar fih. Il-prezz imħallas kien dak ta' 232,936 euro. Sena wara propju fis-7 Ottubru tal-2009 l-istess blokk imbieħ għal 256,000 euro u dan lill-kumpanija BM Holdings and Investments. Ikkuntattjat mill-Malta Today dwar jekk kellux rabtiet kummerċjali mal-familja Gaffarena u jekk Joe Gaffarena tax donazzjonijiet lill-Partit Nazzjonalista qabel l-2008, Joe Saliba ma tal-ebda tweġiba. Fl-artiklu tal-Malta Today tfakkar kif fl-2008 jinbiss wara li nxtara l-blokk f'Paċeville, Joe Saliba kien ċaħat li kien qed jaħdem ma' xi ħadd partikolari wara li temm il-kariga tiegħu bħala Segretarju Ġenerali fih dan il-Partit Nazzjonalista.